John F. Kennedy, Mahatma Gandhi le Marilyn Monroe thi tur thu kha Puan Lawk ani ziak tu apuya to chong America zol nei mingthang ber pol an soi American psychiatrist Jean Dixon chin hi tun tum chu ingai thapot meang o Jean Dixon hi apian kum chu kum sang kha zakwa som pariat ti a zia ani a ma se chiang zo ka National Observer lamin an han chui atangte an chung ko ai o thupuang tu te soidan atang chuan kum sang kha zakwa pali January ninga a Manford Wisconsin USA a apianga anu chu Emma Pinkard ni in apa chu Gahat Pinkard ani Jean Dixon hi anopan lai atanga lekhabu chiar a Tlat mei ani a Bible po voi engmuzat a chiar chuaka peitheno pangdanglam takle mi ne theina riau nei ani a Bible la thupuan bu hi athupui hle ni in an soichin California chimlama car dealer house tak mai James Dixon nen anin naya kum sang ka zakwa somli a James Dixon chu aborala an pani hian fa an nei man talo ani kum sang ka zakwa somnga pakwa a chuan America sex symbol Marilyn Monroe a inti hlum tur thu a soilok lat meya a soilok ang tak chuan Marilyn Monroe chu kum sang ka zakwa somruk pani August ninga zingdar thum le achan ve a chuan ama munna pindana ni ko shilwa mu ani a zingdar thum le minute somli a chuan officiala Thih a Puan ani Aruang endik tu tele sarkar thu nei tu telam chuan aril ruha lutuka wanga muthil ni damdoi manga intilum ni in an soi Marilyn Monroe hian August ni li sangka zakwa somruk pani zanrei to taka chuan John F. Kennedy u naw nu pasal Peter Lawk chu phone bia in Pat khamang cha min lo ti sakla president po kha mangcha min ti sakbokla nangma po kha lawin mangcha angche pafel tak ini kha atia Peter Lawk hian Monroe o chu achawin amut chuak o le in asoya Marilyn Monroe umpuinu Eunice Murray chuan zingdar thum le achan ve thlenga Marilyn Monroe room light lo le eng ava mu chuan angai achalawa ava enchia chuan Marilyn Monroe chu alo mu mal lo hle meya Eunice chuan Marilyn Monroe doctor bik Dr. Ralph Rinson le Dr. Himand Egelberg te chu akau ngala anni pani chu dathum le minute somli an ron thlenga Marilyn Monroe chu biak tlak alo ommeu to lawa hemi nu rei lo te a chuan Dr. Egelberg chuan athi thu apuang ta ani Marilyn Monroe thi dana hian thuthang atam le a mafia ho tha ani te an ringa ma se mani inti hlum ani anrin dana chuan anatho na bear film company Century Fox chuan an bana apasal Arthur Miller nen anin chen boxi a hei wang hian Monroe hian depression ane na se ema athi hun lai vel hian psychiatrist treatment la in depression damdoite alak lai mek ani bok ani Marilyn Monroe hi tun lai hian achanchin hi tun lai chuan thlengin soi alo hle meya pastor anni emo evangelist speaker te thlengin achanchin hi pulpit tlang thlengin an le soina sa a kan pathian soi chia chu buaina chung pikna le tluan lo na te thlen the zia soinan an manghial chin athi malo ka thil tushil tular tak bilik raham ne nanin kom na zong hi kan soi seng lovanga Monroe chuan bili ne na hian he isua in soi hi kamamo ve love tepo alauti ani ome Monroe hi lal isua ne tu ni ta se inti hlumdu hial khopa abeidun lai khan lal isua ne na abuai na athen anga aphurit zong athen anga anin alo kuang ku anga hetiang thil hi achunga athleng lo ni mai tur kum sang kha zakwa somli priya dei to khan Jean Dixon chuan kum sang kha zakwa somruka America in than puilo tura John F. Kennedy chu America president atan atlin tur thu le
anu kumsang kazakwa somruk pathuma miswar kutwara aboral turthu asoiloka asoilogang chi injured f Kennedy chu America president atan athling tatak taka mi makti alo via mea kumsang kazakwa somruk pathum alo thlenga athil mu lok theina bol mum atang chuan White House chunga chuan chhum dum ngun azam hian hmu'a we shall tell the president in au chuak hial ani anti Jean Dixon hi pathian zol nei nge ani middoi ve thiam ti chumi ti in rinsiak ani bera ma se in thiam nu pakhat nen atangim crystal ball mum adunga in thiam nu chuan Jean Dixon chu thil ti theina ane ni in asha chu da thlang ball mum chu apeta ni in an soi ama nge pu in azep chuang lo ani White House chunga chhumdum chu anasatial tial hian asoya November ni somni pani sangka zakwa somruk pathuma John F Kennedy le anupui Jacqueline Kennedy nen Texas ko pui Dallas an tlot tur thu Austria chuan jin chuak lo turin angen se hle a ma se Kennedy chuan zo nei thu mai ti in angai pui mo lo hle a John F Kennedy chu Didi Plaza Dallas City Park Ming Thang taka chuan US Marine Zingami Lee Harvey Oswald chuan Italian Carcano M938 bolt action rifle chuan alo kapa Kennedy hi athingal mai lawa rang takin Parkland Memorial Hospital a chuan an phur phaya ka an ichanga minute som thum na chi a chuan a hliam tuar lawin athita ani John F Kennedy thi tur thu asoi lok athendik awang chuan mi in an ngai sang le zwala America mun tin me a chuan Jean Dixon ming chu an lam le nuai ani ber mai America president ming thang tak Franklin Delano Roosevelt in Jean Dixon chu White House leng turin asom hiala America omzel dan tur le ama buhun tur po azon na sa hle ani ome Mahatma Gandhi tha ani tur thu le India le Pakistan intention tur thu asoi lok Tlat meya mi ngei ven alo le tle meya India nampa ti a ko British lakaz le niswal tu Mohandas Karamchand Gandhi kha kalum ani tur thu chu Jean Dixon chuan asoi lok le mau mai mi ngei ven alo hle meya India ramin British lakaz le na aswal lot lindan khan khovel ngei san alo ema tharum tel lawa zale na swal lotling om chunni a an soi Mahatma Gandhi chuan khovel achian ne hle ani khovelin Mahatma Gandhi angai sanga Nobel Prize dong lo ma se Nobel Prize dong tam tak a in mi in an ngai sang zok ani Jean Dixon soilok ang tak chuan January ni somthum kum sang ka zakwa somli pariata ukil pakhat Nathuram Godse chuan Mahatma Gandhi chu Beretta M9034 semi-automatic pistolin Birla House compound New Delhi akapluma Birla House ituna chuan Gandhi Smriti antito Nathuram Godse hi Hindu nationalism right-wing advocate ania he tual thana in nam noi ve apu Narayan apte ne chuan thiam lo chantirin khai hlum turin achung thurel anni a ambala zela khai hlum anni a Godse bi ki angonga muangcha nga shrivalin thlei thelo to ka shomin an khaya minute som panga chung an khai nuwa athita ani Jean Dixon hian shil lo na ti dik lo anei ve nual thomaya kumsang ka zakwa som nga pariata Indo pui pathumna Harmagedon achuak don atia Vietnam Indo na kha nisom ko chungin atopang atia ma se kumsang ka zakwa som ruk paruk achangin kumsang ka zakwa som sari panga a atop chau ani kha kovel mi ming thang pathum te thi dan soilok dik vek tu Jean Dixon hi pathian zo nei angin ein chala ma se aman rokman dan le Black Magic lam atui pui dan achang hian pathian zol nei ani theilo anti
kumrian mi ani hian IN thiam nu pakhatin crystal ball le khaden apek te kha IN nan amang china kutzen te vansang chanchin astrology mangin IN china chanchin bu zathum chuang zakin a horoscope an chwa renga a horoscope chu mi in an du awangin chanchin bu po shel akal pha hle a Jean Dixon po in a ho sak pha nok nge ani atop ta